Iricha-singbu Govt Job Explainer na ahanmokta de iko nu kurumjari ngasi su mayam gidamta yamna kanarba government job ki update ama pudun laksari LDA na Manipur High Court na conduct tauba LDA ama di group D ki emit card hoji release tawri ko emit card asi download tawbu ki link su ai description da hapsaramge High Court na conduct tawbu exam si ki emit card si hoji phange ko emit card download tawna link su hapsarage aduga selection process kamain tawgani have sing ju mayam da samlul khanganjage kari kamain tawroga download tawgani have ju mayam da khangjage ko exam date asi 23 June Sunday numisida oigani ko magi selection process aduga mi kya khangadabno exam center kai tagani hamna chingma mayam da khanganjage mayam High Court ki emit card si download taro matung da sumaina thorokani ko isagi roll number isagi ming photo amadi category ni chingba loin thokani exam date exam ki timing exam ki shift aduga exam center na chingba loin ugani ko akoina exam center ji sat matam da 15 minutes ki mamang da emit card che puraga photo amaga puraga chatkadabni ko adu sigi mamang da emit card se puraga sida hariba matam moina hariba timing sidagi khara mangjongna na pungkhai muk ki chang ngangkhana exam center mamang da exam center yogadabni ko aduga khoin exam de tham matam da OMR sita darkan tawdoi jo ABCD na piraga darkan tawdo do maina loin tawgani ko pen paper mode oigani akoina download tawbagi se website ta sanga matungda ma'am application number ama changani ko LDA amadi grade 4 grade D gi chamani ko application number irani isagi date of birth melani ko aduga security key na khutak tholakani ko hariba security key je menbiro aduga emit card je download tawbu yarani ko aduga chingtho print taroga puthok pubiu sida ma'am sigi magi selection process se ma'am kawirambo yai aduna selection processing je ma'am da khasitang highlight tawgi ko magi selection process se kamai tawi ha matamda LDA gi na grade level pay level 4 neba aduga group D na pay level 1 neba vacancy masing asi ma'am LDA gi na 54 vacancy ni aduga group D gi na 64 vacancy ni ko vacancy gi matung inna akoi mi kya khanni ha bu depend tawdoi ni ko LDA gi na post thajin ba mi masing asi 12100 hen heli ko aduga group D gi damakta form apply torok candidate sing asi 8000 heli ko aduna mi je adukilmati competitive oini aduga selection tawgadarba vacancy masing ji 54 amana 64 oi ko adubu LDA gi na selection tawdise ma'am 5:1 gi ratio da tarokani ko maramdi vacancy amamam hang matamda mi manga khangani hamne adudi 54 vacancy lergadi ma'am 270 muki chang return ji dagi selection tawgani ko aduga group D gi na ma'am 64 vacancy lebisi dagi mi kyam select tawgani ha matamda 7:1 ne basijina 488 muki chang gi vacancy return dagi selection tawgani ko aduga selection ji loira matungda group D gi di interview tawgani ko interview da 100 marks kiri tawgani LDA gi na 150 question ogani ko maths amadi english amadi general studies ta 50 question total da 150 question ogani ko pass mark na 60 mark oiraga oibani ko sigi exam pattern na siju ma'am any government job ki pattern ga loina manaramni ko adu ma'am magi selection process group D gi oina 100 marks ogani English samadi general awareness samadi maths ki total 100 marks ogani ko cut off natragana pass marks 25 marks ogani adubu khangaduriba candidate sing asi viva boss natraga interview ki shortlist tawgada candidate che 7:1 gi ratio da tawgani maramdi sida vacancy je mi ma'am form thajin ba taraga ju mi loina interview gi koroi ko 7:1 gi ratio da korokani aduna ma'am sida pass mark cut off haina hairi se asi hiauraga ju korokta ba yai ma wangdragadi ma khwadai wangma mising khalaga kaugini ko aduna sigi idea je ma'am kokta thambiro ko baba bus interview si sidagi selection tawgani habani ko group D gi onadi 100 marks keri tawgani aduga LDA gi onadi 100 mark 150 marks ni ko asi lor matung da computer typing tawgani 20 marks keri tawgani baba bus interview da 30 marks keri tawgani ko selection tawbu overall merit list lepani ko written examination gi marks su thagani computer typing test gi marks su thagani aduga baba bus interview gi marks su thagani ko here written examination 150 marks obviously English language ki na 50 marks keri tawgani general awareness ki 50 marks quantitative aptitude maths ki na 50 marks total da cut off si 60 mark ni adubu cut off hen ba taraga su selection da yarok ta ba maramdi moina selection tawgader candidate si merit list ki matung inna 5:1 gi ratio da torokani 54 vacancy lebeni na ma'am 5:1 je hoto bu matam da 270 candidates khatani ko return da selection tawduje duna mark khwadi gi wangba candidate sing khalaga selection tawgi gani computer typing gi minimum typing speed se 35 word per minute ni ko aduga magi total marks na 20 marks ogani khwadi gi typing speed wangba mi duna full marks 20 je fangani ko aduga typing gi mark se ma'am khwadi gi mark wangna fangba mi du gi yengaga holakani ko baba bus interview sina 30 marks keri tawgani ko computer typing test pass tawro candidate sing khata baba bus gi tuana korokani ko
mayamna government job singji preparation to botaragdi textbook have app se compulsory download to biro app store amadi play store do easily available obani ko textbook ji subscription hen leko subscription ji mayam yearly ki pass pro haina yearly ki subscription neba si gi subscription ji amuk hek tawgi matamda any government job ki lakpa exam singji ki preparation to bogi platform si textbook si da loina phangduni sahi ama gi validity phangduni ko mayamna textbook ki yearly pass pro ji lei matamda T2M have course sine view aduga maximum discount oina 12% gi phangani ko mayamna any government job ki namak amuk pulai gradi mayam sahi amda laiba any government job ki previous year question mock test previous year paper na singba loina sidki kanaba phangbu ya gani ko any exam CGL bo ro CSSL bo ro CPO MTS GD na singba government job ki exam sing railway ki ro IBPS ki ro any banking ki exam sing orga jo loina sida previous year paper chapter wise section wise full test ogira loina sidki kanaba loina lobu ya ko mya ado any government job sida loina cover togani ado ma'am LDA की दमक apply तौर कैंडिडेट की मसिंग 12,193 निको अदुबु रिटर्न की सेलेक्शन तौदुसिदि मैम 270 खतनी को 270 जी की मनुंग दा मेरिट लिस्ट अमुक खलक तुजे टाइपिंग टेस्ट अमदी टाइपिंग टेस्ट तौब लोइरगा अदुदगी टाइपिंग टेस्ट अमुक तौरनी बाबा बस इंटरव्यू तौरनी अदुगा लास्ट 54 वैकेंसी खतनी को मेंशन दुजे अदुगा ग्रुप डी की ओइनसु टोटल एप्लीकेंट असि 8641 निको हारिबा वैकेंसी सिंग जे vacancy the 64 khatani adu magi 7:1 the khanmanina 488 muki sang vacancy ni ko hida magi selection process da gi 488 candidate muki sang ka khandoni aduga merit list da gi 64 candidate tang select tang togoni ko aduga exam date asidi 23 June Sunday numisida tagani ko MA card sing aina description da link apijage adu da gi sang ka MA card sing download tobu yaragani ko ado मैम अनौब यूट्यूब चैनल खंग्रीब ओरगदी सी सब्सक्राइब तौसिनबिरो फ्री एग्जाम कोचिंग मणिपुरी हाइब यूट्यूब चैनल सिदा कंपटीशन की एग्जाम सिंग सिदा हंगिबा मैथ्स की पोर्शन सिंग असे लाइथोंगनबगी दमकता कोचिंग यावब ngamdaba singi khalaka channel asi hangjabani मैम चैनल si खंग्रीब ओरगदी चैनल si सब्सक्राइब तौसिनबिरमो अदुगा सिगी चैनल सिदा हजिक मैथ्स की एग्जाम का मरी लेनबा टॉपिक सिंग लोन कंडक्ट तौरी को any chapter sing hojik chapter already chapter ahum cover togre mari suba chapter simple interest ki chapter tawri ko mayam sigi khudong sa ba channel si janga ka thiraga adum mayam khudong sa si lobiu duga tai ba topic any topic tak matam da 0 to hero level kaim khang da wo ro su mayam class si yaw horaga dum isa chatna ba yaba level exam khan ba yaba level dang amakani ko smart approach ta solution sing loine solve togani hanagi x paraga hot pa khu to adumai tawroi smart approach method sing sinaraga pirambo question je second khara gi manung da hot pa ngamna ba mayam da smart approach tawruga lyric sing asi ta kani basic ten advanced level ogani topic wise loin cover togani aduga topic ama gi manung da time manaba question makhal manaba na sing je hot laga chatkani previous year question paper sing loina solve togani practice session ju legani ko any government job loina apply to any government job khidamak to loina kana ni ko railway bo SSC ki CGL CSSL GD MTS CPO angnivir nursing assistant sing ba thaba khudimang loina sina cover tawrani ko do mayam si channel si subscribe to silo aduga mayam puna kana balomina si ko ngasi gi onedi updates ko loina mayam da gi bidai logjage si gi LDA amadi group di gi download to gi link su MA card download to link so description box ta hapsaramge ngasi gi di matang sida video si tension jarag thank you